I go 2. Yeah. One ready. Will you turn it on? It'll be straight away. We're getting fáilte go stáid Semple agus lámór na galáistí dar level nó maint in mar tá gáchlifa canis in clifa canis Paddy Buggy bheits agan gan bhail agus an níos sinna tena ceharachlog clifa canis Cornan Croca agus ceir scoil tradiisiúnta i teachtan teos muid súla anlá amóníochta tá lá go háling ar fad tá an dromchan na parcha dochrete hí an áte clúda heile snachta de céidir de caiitiní cheappa a sin tíblam an seo a far an dáchlifa neo bei Pat Fleury fear devan a bhuí críomh bí sílan Pat Watch here. Nedig a 6-3 mac dar anna chuid blianta imime idir an dálín agus bhí an búgaine ar chaláiste bell first in bhuiile na bótasan. So tá ceangaigh Pat le cean gon scoilin an seo. Well, brother ar na fórne an seo haneo an is se brandmuid dasach ar fóbalscoil ón baiste an ospidéal a Limnach agus ón baiste thomil gléchortha a bhaid sin amach. Gá chríomh go devan trí chríomh ar an buite acu go dtí seo am líana gá cean commógeocht is ceanháin a bell na man. Now, tá siad an láidir in san an diamond sin atá ó sé go dtí héinjog. Paul ó héine bhí gimmart le minar hibredar na nora Lorna Park Bert Vinner Limnach Michael O'Grady's Dylan O'Shea as a sin an lechotach lár Paddy Maher Farrell le Limnach an láidir an sin bhí buach a bar chaláis na ríis in inis a glyfa canis na mún. Nis maidir le níomh mura Scoil Brahil Christie Neve Murray agus Neve Murray Glefer or her sin as Rahmach the Boker sin or Scoil Namrah Nostri some Mouta Lachanish Bertus Condan doing and Gimmert Slow Michael Napier or on Callahan Shay Shannon on fair contourtuch on the Bully Sira agus and man Shin and Jeshnyo Gachant Commission again for scorena and Vertus Contourtia Shoot or if scorer Tiernan Murphy agus or on Callahan Selina Lawn Tossach now space roofing group shot Imrory Shachnin Tushi the Gimmert Lichele agus near Bulu Rivi the Guiga Ola in ein Comortus Omoniachta Acharnoi is level Ella Targestinyo Beshi the Gimmert and I Skull on Bashte it's Pat Vech Skull on Bashte mar na road na Ulder in shop. Gachans Comeach Macdara agus Tasha Eska Galore Eshin Hishkin Freshen Nurus Nora Ekanto Eremetchin the Vinori Limni Ta Octor Ta Winter call the panel Minor Limni agus Maradorto Palahani and Shin and Lakuli Lara Simla Imlen Shin Ta Tahi Gave Hegimmert le Minori Hibridarn agus Nidan Dautok Garoik Shin Gamordo go hard her la Homor le Sham or as long in Tokmore the lads attack ho. Oh, so it's smooth as the Bailu Shach and Chohanish is that Simple trust one and or don't know thought no side in your hogs not there with the Carol Clog a vest on Clifford more Shinzer na Ronori and Cho atá is go on Bashte atá Caha Ninganza had Dova my Dolan scale Michael Martin James Devereaux agus David Balfrey agus an Chin Aganis Nave Murray tá Paddy Cunningham Chris McDonald Kieran Johnson agus Kevin Herron Nish Rator and Lay in your Rator an le an Gavin Quilty agus nach Cui Pat Goras Schlieve Rua da Gavin on Club Kenny le Paddy Buggy Owen Corn and Henny. Jaga do Bwint Anias or Father and Chin go will and Rator attacked us for us to Paddy Buggy. Fararina Anachid Ibra Harna Blian to Nihawanda Donimanti Gulchinig Axatir Marvishe no Uchteran or common low class Grail and out freshen in the hook today. August Fair good Devon a V or TG Kahar Hanna Banach Jail Paddy Vish Conor Runwoods and Claw or Tom Cheese TV Paddy or Larson agus Runisha and Fisa Kainsa August Fair Russell Marajaran Mal Gak with Banach Ray and Ish the Tooth of Hurla Kursi and Chop August
An taim Jackrocht Pat Beidir an coolan sin yeshes mu de brandach an green and snasúla as líródor de seach ní churach sé éint an damach botúna róiste han de Greine. Tegan no tan green Liger agus ní mór an taí a gwine ar a bheith fechan ar green choláidir ag an ómseo an bblion beidir go harthe mar dúirtó rud a go snachtar an bar cúpla láhin. Agus Pat bhí mu rá níos luúthe a gomprá an ná se northa tá dromclan na park a Harbár. Wad níos fear, I wad níos fear, céad fan géad níos fear. Tá tanad níos teo freisin agus cóigh sin go mór le fásna an éir an muhinsan. Well, mu súla go bheith caiimlinn wahagan an teagus tá sí catteisteá Gavin Quilty agus tús chutha agus leis bheith first ar géad donsaíocha sin glantamachchan sin ag ó héine. An lechúlaí leir an rothúirteo agus sin cinál rud a bhíte testáil agus fáil denta ar Paulo Heaney well sin cinál túis a bhecha testáil ó éon lechúlaí leir Pat. Go dót hanna chuid cenasíochta a heaspáint an sin ag Paulo Heaney tá sé géirí sort marcar a ligan síos agus ag dul san éirchan sin le órán a chalacháin a tá éis teachtamach mar lechúsaí leir a bheith marcáil. Well, bhí ar Calhan súlachan leir so an chéad deis mar sin ar bhfuil sír tá na scéil míle fáilte róbse tá féchantir seo ar líne. Seo a chríle bheith ar líne an bhfuil sír sin tócha ag Dylan O'Shea tá an chéad scór Andrew gan catach carach a second. Agus cafamíid an creadún galéire a thuirt a Paulo Heaney an sin a chuig ar rúthar éanaar an sin cúpla second ribh sin. Fear mór leidir agus fi sé anna dhechar ar chosantóirí nebhuiide stop a chur leis agus rinne siad cailíse ar faoiare. Í brise sí sa ríis agus tá fir limnaí an seo a teach níos tapúla agus an blocáil denta sin blocáil ítach go dó denta Éan O'Brien. Chuméid sé a thuile ar an slitar an príomhród an tám go léir mar bhí ga cumar an scéil gur a Paddy Maher a méidir chun tuairt faoi scór fear pobar fáidir an sin captéin na fórne. Sean Tiffy Badle Vrickan Bohar Mór tá chun an ceanse bhla tá sí ísil beidir ducha prúta an deas an agus an chéad Clibbert agus me déanam aga bheith mutí búna Clibbert bháin ar na parkin immerhan seo ceanse na gáil siar agus tá sí fáte ríis ag Éan O'Brien tá sé sin blocáil inis tá blocáil go maithagan an seo hana hain as mé har a tíblin bhil níl bhín imreacht ní ran slitter tá sí go Brian ríis agus glantamach go siúach an tamse mé har a tíblin deis eile Cosantóirí ón baiste a chur brú ar tosathe ón baiste be carta marrá chur brúr na Cosantóirí híos an son agus Paddy Maher ag teachtamach go dtíon taobhlína chun an pucht leis a seo thógáil. Captain na fórne as tubar fáric can go na cantar móra ómána a limnach. Tangáil deasténta ó tuin cantar na méle chóla agus tá deastan seohanis. Agus dí búlta tá sí sábhaite go gúlbar níl sí glanta má fós tá contortan. Gúlbar a far agus an gúlbar tá sí rágail in í agus tí seo cruúchna éáit. Tá teachtamachchas sin agus sóir mar sin ag Dominic McGenhill. A an sellh cáilte McGenhill agus a ríist an brú mar Victor Rá Pat an a tosí heis an lá tosa agus bhí sin chuthar a creast an gáin síhan an scóir sin. Níorlig sí dó teachtamach leis an slitter. Sin an rud tá siad a ddíúir sin tá siad a chur brúar Cosantóirí. Nebhuiide híos an son agus déanaan sé sin rudí anna dhechar dóibh mar súda nach bhfuil siad i dtaithí ar imar mar sin. Déach lá fád a bheith ag Philip Kennedy an seo fechantar méidir tá feiceá an go dtí seán cantar imi thar a tíomhlíne agus is ag néomh mura a bheits an puc sleasa. Bhil hín me go mé ach ní ha tá se casta hart. Is I bhn baiste bheiste hin me go chuir an bratantíh lecht tá sé tar sé intana ahrú ní ar a bheith chéadú go bheith mé muir lína tar sé intana ahrú. Teach test range and teach the lower. Éan O'Brien ríis agus well. Garan na funseo again ní éach mu dróbhin I cenne se. Is a dacrochtaí ag lads. Fel ferrichte an slitter sin a glana mar mór an bhrú atá teachtain na tosaí agus a chuir sin riime do réon bhainisteoir Pat tá na tosaí asáta obair mar sin íana. Ceart go leir ceart agat ar Paddy agat agus is cosúil gur tactic atá leagthaach a chudóibh féin. Nis beidir bhfuil chéad an sin is techt ó leid bheith fersis a Devontáin líróid sin I míisteach. Briste síos an sin nach lear lanta amach ríist. Con go tíblin úl Jamie Hartíblin toí mé Hartíblin puch leasa bheit Thomas is ag néomh mura bheits an puch leasa seo. Be bralo
score áil choú Carolá socr síos níos mána an rudile mar bhí a concentóirí faoi brú ó hús an cléthe cé nach bhfuil mór an ama imethe go fáileach sé nómant mar sin. Tá búlta go háling an sin ag sé Shannon trastan na parke. Brúise síos atá Tiernan Murphy i gí réáil. Harnói béiseg ón baiste go bed Tiernan Murphy fear contúirteach a héanagus ó Callahan. Tá Callahan tá amach. An rúthar an teohanna sé gón síhan an fear adamsin coollí nach an Robaltin is tá se níos fearr ó níomh mura an seo. Agus an obair go dó an tennach agus an fell denta ar Dominic McInhill. Údí bega mar sin patastócha chun muín a chothú. Gandát choráigh sé le mar a dúras chun socrúis Jackson immert mar tá sé fíorhabhaach go néróig le ledóga socrúis Jackson immert choúach is féidir. Mar tuairigh sé muoín dóibh, tuairigh sé sppraige dóibh. Agus a ord bhfuil bute sin ag sé Shannonach an cansin ar híad an lábh clé, so sin an chéadíireacht tá chumú a ceachtar furin an seo. Brian Heavy ré chun an pocamach seo bhla. Is garí is Beláin, is tseinte ar Bugnaín ar híad an lábh clé, tá an cansin briste síos. Callahan ag ar a seileamh áil an sin. Robalta Darren Grígoch, tá sé Robalta agus an leitsin ó héanaí teachtarí seo héanaí pasáling is sin Callahan is leis an tosathe agus tá sean an trotar sé kickalteach an céin á coolbar déna go máin sin. Bhí sí kickalta sin ag óna bheithena a chunne se súlar hí tamar fad glantamachach níl se glantamach go dtí Dylan O'Shea. Agus deacrochtaí ag níomh mura a Lorna Parke. Pasáling isio Shachartí Murphy. Murphy agus dí halbhú last snasta dénta ar a sin a Kieran O'Donnell. O'Donnell a bóla trasna agus tredanis Michael O'Grady. Imror Vinner Lemne agus í búlta go háling ag i siúdá chumán an tríú cólín. Se anna fisa himmarthe ó trúr nó carthar a chosúd an son agus is cosúil go bhfuil siad fir leidir a buchalí leidir a tégarthe táhainta agus tá siad ré chun dul contrúil leis an slitar gacha i le cheansa aon siad. Agus ní léon leis go orthu tuairt faoi rúthar réan ar a chorabé. Tá dímant sin sé hochnaí agus héine gan láidir agus sin le feicáil hana hen. Go siúnis go dtí sé Shannon a géir cansan bhil níl san cad bhí gestin sin aige beidir go se cappa an lán tosach ar chléis tíhanach bhí sé sin take amach. Fáitin teánis ag Brian O'Grady. O'Grady teachta rúthar ríist agus Sáirimmers tá siad ar thóir a gahrú críomhil éireann am líana zíntach an éocht a sin do aon scoil. Na cailíní déna action go dtí seo. Tá na leid san johagus tá na peidirí seoisiir le fecanis na héireann comá. Obair wahan teohanis ag Sean Tiffy fell gentar siúd agus deise le cup ar a gahrú cólín. Se go tá siad níos leidir, tá cuma níos leidir orthú ag an buinte seo an clifar rénos. Agus tá siad ag déanamh anmhaid, tá siad ag bóchant an slitar beganin níos éasca ná mar atá leids neamhhuirábalta dhéanamh. Dylan O'Shea cean bháin scóirte aige, bhí sin canse níos éasca an canseoach níl se andeacarach an aird. Mar tá se socrí siús, ach níos deacar de mar se mar chéad can aige agus bed nach 8 nóméid cat an teohagan. Agus í búlta go háling ag Dylan O'Shea. Fear is Gary is Beláin. Carolyn na seacha. Bhfuil sé ceanson agus bhí sé céad fan céad muoín a chuirh se chuné scóráil agus is bre an rudé an sort muoín sinna eáil i ledóg. Nach búlta ríis agus tá sí briste síos a ríist eile. Ordaigh go háling an sin ag sé Shannon. Sí búlteisteach íse leige a faoi láthair níos den an éon dulchan cíní in iste cosantóirí ón baiste níos láidir na iad. Canta búlta machchan is agus brisin sí síos agus bhfuil sí fáte in na leici enda atá sé Shannon a gíra ordu. Sí fáte sé tá sí ordaigh go deas déna go Callahan. Tá Callahan go má, tá canta búlta go Callahan bhí se faoi bhrú agus tá bhharsan curtha ar dhéis seo. Dhéanamh scór an wathastóh pe. Gandát choráig sé go mór lá ní léondát faoi. Ach tá an lína lán thosaigh ag gobar beagán ráadú an chúlbéidir chun deacartaí a chuthúd an lína lán cúil capim. Caithigh ar a leid duine nó go fanachtaistí. Má fáitin sin agus bhí sin seileamh fásta pí a bheith an Park an canse búlteisteachchan is agus Jonas ag Paddy Doyle. Tá sí fáte Paddy tá ilinn géirige. Pí a just clasú animir sí Paddy Doyle leis just an pass chuirmach. Á lantamach an sin a ben lán chúlia. Connor Phipps.
Sár chosan stent an sin agus ón Baistear nuntaí rís agus bhil bhí contúirte sin a glantamach go má. Éon O'Brien a goil siar sin an Roberts a cabhrú leis an sin is tá Sean Wilson. Sean Wilson's a Roberts agus tá. Jasper Jacques Goody. Fairlor Park agus block at rís CJ McKenna. A caid an local a camera ord an shot. Agus 0-1 denomet cut agan an shot. Glyph canis Paddy Buggy na blian a rávid is a seachtag. Ón Baistear as an ospedéal a Limnach na Gandathe Dova. Agus na Gandathe glasa níomh mura as Belferriste. Paddy Doyle a ríist. Paddy Godorfrey scores a ríist an blockal dentig, blockal into dentig Kevin Bonner Thompson. Watch a ration sin as Tom Buntosh to tuck and sin go Darren Grego. Tá Ilin Geirig Darren tá sí bulte ige which a Tortfrey scoring Tasha Forza. Well beautiful fanach the shin pad. Hard score. Hard score agus ke go réig le chosantóí limní iad bhdochail ar an gédal sí deirig lo an bó chu thráin ar an dara iirecht agus go thar an sin Darren Grego. Bhí sé réig chun Tortfrey score agus bhí crín galór chun bhainte amachdóibh. Cara Hain mar sin. Bháhar ón Baistear Canchan Bush sí agus hadhain decán féin bhainach an Canchan Bulsa as í bulteag Éon O'Brien a chuil sí pasró láidir tá trí cín chorhamúnis ag nefh murda ní len can chorhamú fós ag ón Baistear. Tá sé sin simúl galór nach bhfuil len ceann chortha amú ag ón Baistear a bheith dara mar dealríonn sé go bhfuil siad níos each na móla beidir ó hebh sellibh Machar híomh na lábh clé Canchan Bush síos. Tigurial Oran Callan go trust snappa to go hauling ag Oran is touch on Tortfrey score sin Irid Fisher Oran Callan sin in the kin pat íach ma hinchid har trastan ach nis miniki ná chéile ní héan. Tá sé an Jackar score na mar sin áil agus ní go minic a rion le éonimróir is cuma cé cuma has atá siad chun score na mar sin a dhéanamh. Pocamáis Brian Heavy do machtíh in na parke. The British is Torrance for na talón an sin. Dominic McHenhill. Or on a Callahan an sin. Giran Lewis Olach Paddy O'Haney Chachtamach or Paul O'Haney begat am ra. An Emmer Turish again Lachuli Law agus Dan O'Hago will come with Seversal. Can't you name me Hurting Puck Slasaves on. They go on Bashton Cho. Ta Rono my dear Cuts and Chohagan. A Glyphicanish Paddy Buggy. August Ta Skull on Bashta on Ospedal Limnach. Nod Kahar. August Skull Nave Murra as Belferrish the Nod Hain. Agus sinna chéad ceanna tá chorhamú ag go an Baistear an seo. Canchan Búti Paddy Maher. Puck Slasa Rísar Marador mar ceanna féin bíonn si go hálinn ar a héan siad thar an drasna nach deige ná ní éiríonn le formhórim róirí é sin a dhéanamh. An lá go hálaigh an seo an úr is éile. Ní chuirteach na beagrá an áit fao bhratnachta trí láhan ach bhí sé seannis agus seile fáteigh sé. Tá se faoi bhrú an sin. Michael O'Grady pulling just to go on the legs. He fought to Chohan as you Darren Greg on. Tafar Dan Chagolin. Ta Grego just been a cool. Well, Corahara Trastan again. Pat Rush answer cool. Be chance cool gave because nearly end out. Be chance on her 5 second no go. Master the go shit. Dana galore con tour free. Akfi made the garage and his dome and cool in the task score fight again. Coffee meat credit a horse off with shin. Oh, it's actually just chatter rash go larger the guidelines shot. Tad nearly end out the go will she the few so. Bhí an buil an sin fa tamil goach slád well ní le trúne seo rá choúlín. Tá si ré socrú is deachsa san nimmert go hard as a lína lechúil agus lár parke. Sin brisú sí ríis an na lechúla henne sin teachta glyfa níos mú. Bú trastan is agus í fáteigh Oran a Callahan. Has just trastan parkach ní dólam go imród hain ré. Oberwahan sin Grego atá seasa bhmachtómh an seohanis. A líir sin búte just a gáine leisteach a dro Tiernan Murphy. Ní mór an slitter feiceigh Tiernan ag fágan sin Canchan in a dír. So just a Kieran O'Donnell teach amach leis an slitter. Cosad wahan sin denta. Sinna cinna limerthe. A hanins le déine vint gimmers lína lán cool. Fáin líúr bú machas. Well bhí cinnta bhí foul denta sin ní samhacan réitare. No, ní achas sé bhí chonig sé bhí cumán óna maithení targaí siar sin. Bhí cumán targaí siar ceart go leor. Is mar Josh pas ní fála go dtí go bheith an réiteire. Sé go dtí go héan sé an na dóg. Ach an ní réon dát ach go bhfuil lads nefhar a tres teacht a ráis is teach san immert.
Mar dúirt bhí droch cuma ar an scéil an sin ar feadh chuig dámat nó go mar sin acha tá cuma bhad níos fearr ar a cuasaí inis. Hír mar fear tamil sin go meach ulrthóir testalún chun na scóran bheas híosacha ní mar sin atá tá deisianis ag Dylan O'Shea ar a thríú cúlín. Agus beidir sin cenas deacraí ag go dtí seach níl se an deacar mar sin héin, tá sí búlta orda Dylan O'Shea agus nó tá sí búlta ar híomh na lábha clé nach chaite. Se go dá bhí ilan géir go leir ann beidir ach turéistá gá ceanna ribh sin bheitá só le cólín ó bhuigan an bótas. Chur me galan patach sin búlta go chuignóid an go meach scóirteach. Tá go began ín brú nó nach mén rudídul omláin cartov, so sé Shannon is mar Jesse sé chun níos machtú. Brandon Cherns Brook an clogad darug, which has saucer in Irushin, Capan Goil, Colbar, Brandon Soos, and then Schneela, Colin One, and Fornia. Ord score. Ord score, Father Fad, Shin, Anna Canna Siak, has point and Shin, Shea Shannon and Shin Ivrene, or Kalash to Neb Wirren Shin. I guess Shin in the sort score in a better rather a soul, lads more out of Widden. Could know with the nose, Neil Furna one on, now he rugs 3 Colin scorers to shoot. Nish and Pukamaki Brian Heavy. Is that on Highlands are going to truffle her. Division over the Nish V on Bashted in it. They Morris sauce and over Kenny and a Nishacha. Should then Chantacha Nish, August and Kanchan Bulce. As a Kanchan Bulce, her heave na love a gesture, August she. Dylan O'Shea will encounter the Nish top 3 King Corhamu Wakason. Shani la Corhamu after a Nish Kerrikin Corhamu Wig never 3 King Corhamu. Mega on Bastonson. Zurich Martha instead of calling it. Kahar 3, come on. Marshall Bulcha Toshi British yes. British and Forts it. The Corharai and Chen Egg Sean Tiffy. Honik Gavin Quilty and Chen Gora Fell Denta. Or Tangball Denta and go on to there. Sin a Hurling sin rinne sé teagháil beaggar ar an gabán. Bhí sé taobh hiirde. Gus má dhéanamh tú teagháil ar an gabán ón taobh hiirde dá chéad a chóric, but gach seans go méid an réadthóir ag déanamh fuaim méid an leis a bhadóg. Dominic McKendall. I want to see who's pulling a canishu listach tá Berta teach trastan sin. Then the Jivish Brian O'Grady. Brian O'Grady a chorrash le hús mar d'irtar. Can't British yes, so she fought to Sean Tiffy, reach Tiffy, occur can fear Hunter took a gen, Kedvin offering Rian, British yes a gen, Agaza, that she fought, tapping her lawn, Tossak and Chin, on Sheehan, he's Machto, the Machshin Spachto, give his score, Holo, take a howler. Aon O'Brien, it's Chata, Glorgich, little boot, Fakeg, Aon and Chop, she built a Mahige. It's fortunate egg, Colin McLaren adult thrust in the parkers, should then tactic at all egg. Neve Murray shot the dol trust no heave good thief Communic is fader low. Hashan Bultamach chin ag Paul O'Heaney pass all in fought and he fought to go on a Mahoney talk to Mach Illini's fire crow the hain but or they go Mahoney pass Canada Cormo Canada Cormo can end out for Shin McDarrock will began in the brewer who be gach rud a tinch Mark Galdo if a kid co ignorant number Shin than Cliffe agus fin the score ag dul her and Drasnan go heske ach was they go will never attack her rash Jackson immer tap but the Gary began in his sacred dive didn't go Hesher as Gary is Ballon at all Gimmerton shot le Skull on Bashta. Counting in the current evening in a puck slassa of us on. Thought lads Limney. Too much lads Limney or Ricky will triple the game of Lochama. So thought Och no more dear Gulek cuts and Chogan in Gadla. Carry 3. Congal Contavlina, Immert Wahanchin, Gentic Michael Napier, Clona Shushan and Kanamach, Shannon Gear Sharaval, CJ McKenna on Khama, Forza Erderichin, Jared Smith. Jared Smith is all trusted parking can't shot Nish, Tiernan Murphy. Camera with Kieran O'Donnell is in on job Markle or Tiernan Murphy, Shin and 3 Leroy's cap on the top, Butts Egg and Shin. Peter Gulchanam, Egg, Lads Need Murray, Tiernan Murphy, Ashthrow and shot. Martha O'Donnell's in a job Maher, fortunate she go on Sheehan. Sheehan a Brandon Brook Bullen and Canton or Haven and Lava Clay, Toshi Ord, Colbar Brandon Suez, Margo will she her a trust on score a Crohy Pat, a Kieran O'Donnell. Reno O'Donnell on Markin and Counts in a Crohu Carcalor, Tashak Tor Taspontas, Cosson Torres to Heas and Shin, Shin and Dara Colleen, Scoralt and Shin, Egon Sheehan and Lan Tosi.
agus main sin is mód den slitter na éile dáta go bhfuil sé contúirteach. What's a rash recent can't Kurshach? Brian O'Grady. Sorry, Murta Jenning and Lon Coley Niall McCann. Agzi Glantamaha Karish, Lurchin of Bristol Lorna Park, who's the Mach. And top shot Kevin Bonner, touch at the Mach, into Man Bonner, not Bonner, who's more there. Bristol Shees and Chin. Agzi Imri Chat, Salah Hurricane, Chanachi Forger, Derek, CJ McKenna, Dol Trasta. Agzi Vian Bun Toshtin, or Ligan Ray Turf near it, or N one Toshtin, Nathan Gibson, Martian, Bullis Iramach. Rinne led never go maach an tonsi sin a brisise sies, mar vi kom ma her nur a hannig Kevin Bonner is Jacker and Slitter and Gedal sies. Gibson a hen Willis no which I can will ta he me go chani ágal an sin beidir ag Eoin O'Brien Neil Willis a hen ná bheith sé Shannon tagúla sé Shannon tagúla níos tá sí seo Dave Heard and Lena Shaska Cúig as a ráti seo har a trastra on is score inspirádach a bhachan stop a bheith chur mar go cór leish a chur an seo Imroir agus mail beg cóir le cuasaí an seo agus a brandú ar a glog tá nóméid is fiche cat an seo beidir go meach nóméid ná róg am chuúteh gortaithe ag deir an chéad lethe seo níl éon chuí séide an seo chur a bheith híos ar dearm go minic de tá cunne le lasa agus bheitchan chunne fós ar las an seo Gan da tanna chuníile go fuirithe ó heh maníochtta de ó heh sport ar bid déineh. So Shannon inis agus Markin Jibber glog nómad is fiche go le caite an seo hagan Ón fada beag na céad slat ón cúil. Ní dógan fri sin brochach titu sí sé méile choúil is ba sí contrtechatin is sí le briste síos ach cin cúlbar arach má job gra Brian Heavy bult maigad ar Lorna Park fáte Seán is Michael O'Grady faoi brú a rin leis fós an slitar chuir isteach a gáin eile sin gur sellh tá sí fáte Seánis ag Tifi go a rúthir sin bun an cantan tras scipaí tá Lán Cholaí tatamach agus sí leach lantan sin ach tá selle fós an seo Pass all his shot road Tifi reach Tifi and pass the shot and chance Sheehan or goal Sheehan Ishal Sheehan it's stock the goal Sore holy going Sheehan Shagan out agus caime an bun ar fad a hort an the lads slí in ar chuirsí an glúiseach sin le chéile go háir Sean Tifi Bhí buinte Tifi gáhúir sa glúiseach sin agus sin a láthirigh an tastarna go stigan sin go ón Sheehan agus cad sin mar riamh orach chuir isteach sa chúinean son hard score. Nero chance and Jenny Philip Kennedy. So Benin scored Kinno noch agus but noch 3-0 with his fiche cuts and Chohagan. Cúi Colleen is at the four finish. So then Barnes move after Nish good shot. Nish táhachtach the Neve Murray good Jukadish rash. Le began in Calloyan on scores and Moss Fade Low Horriba. Wants to give a fun as a guide into Kanchan Bultamach he fought Rashi Michael O'Grady reached. Tugan cool in Stjala oxygen the in Urna Derter. Wat has je dan tarve once as on oxygen kene a cossin twa gente there's the more iets in the chat to machen jun sore cossin gente Sean Wilson puts here machata on dimmer se go han stoom and sin vishe krog galore kun chatter os core a core agus nor nach me no nach to féin agus a core agus gan dinne elle I wish got fish lat doid fish an a krog sin ene or on a Callahan and Chen agus Jackert again Schlitter Ordo say foi bro tá sí fóta ge immer twaige ná Colin Chan Schlitter vi Bert Simpler Cowell and Mark Lowell a codio leis níl si dan agus fáte Tifi ríis a fear chrohan cool or Agudi O'Grady ger dul frastanish Ruhrig O'Grady chenach an over chin a Colin McLaren kun Shelv Weinste fóta O'Grady agus an pass Brick Welch tours my dirt transfer G Mark Quinlan dul frastanish gudi Dylan O'Shea, Tivi Morgan Lene, Carco Cúig, Bodenchan Canchin, ní Doran go Shins Brook, Contra Tuck, it's a cool, Tashantic Sheehan or Dara cool, Vian cool bar rash, Tanot Cart, Pat, Fadori of Russian Bots, Lenin Murnish Boden, Slittle Father Shallow. Shinadira, Agus beyond chance or Father Chancellor going Sheehan and Chancellor Sheehan, August Sheehan, Tashan Canchin, Corhara Traston,
Sheehan a leach score le go trosho. Gan out a hen 3 scoreall take Sheehan and Shin nach vi desh cool go river Shin. Agus mas rud gan arne sé tagval cartlish and sitter ni land out I maigine a go mechan counchin ime seach sa líon. Fish sticks Carnog there the chef local and nose agus. And Paddy Mahara Hanig is Jacker and Illimrock in Bakart come back cool fight to go. Crowell a pass Nacolane, Omoni Bullish little fat Natalo Nishi and Session trainer and Junior Hagen and Jess Martin Vinci the Nan. Dylan O'Shea, a Golaru Rish, on Rory Dylan O'Shea, Nish Conger contained her clay, and Kanchan Bulta Ega, Tashi Kura Heave the Lava, Jesha, Huikin Kuramokanich, Solison Lay, Unifornia. Solison Lay after him. Agus Coig no made Fanta, Rivla Hammer. Sé coolí nidir na fórne. Beg na céad cúpla scóréile Rivla Hammer fear haver mas rud gan é riile ón baiste teach the ras choráig sé go mór los a darile. Catching nach an fell, Genta an sin. Martin is puxí machata an agus Dominic McInhill. Wood in Cantron. Shannon leach scóráilm go dí shot hen 3 ón Sheehan. Then eile gan Win Harry is Spalain and Shaw. She the greyhounds when she the Russian Pat. The bouncers. The Gary bouncers. The greyhounds when she the Humivara. They couldn't even come the cart. And Emerton Chin, Darren Grego bullet trusted can't counter to Tashi Emir Heave the lava clay, because Tashi Corman is show heave, the nearest score little Cormu, Achta on Forest Borg, Sheikh Holy Chin, Egg own Bashta and Shaw, Us Limnoch. An piece of lachada a chanikamar river shin. Oig Darren Grego. And block on her board, Pat. Tá, go hain tak with Ord now. And it was the Murdal Ord and Chocks, she fought Chonish, Michael O'Grady. O'Grady and Pastor Shachanish, a Curta Roa than Chinnigat. Agus, yeah, Vish has a squeal till she go on and Chin now. Happen to go back with Curta Bui and Chinnach and real. Mine into Entang Walla Clogged. Kenna Dungar in. You know, now you're in Malaysia for you. Drukfas a bhí ann in our era sin taig ledden stigan sin agus beg sé fáil carta buí ar a fada. Ach drukfas live a bhí ann sin bachúis leis an bhíbar chorbe. Chuig sé roada chun tosig agus bhí cosantór nefhuide ag teach trasna agus há sé an chamán amach. Agus rinne sé seagháil leis an glogad an san. Carta buí spáinte ag Gavin Quilty and Shahagan Rishta, Pat. Yeah, me hormach shach Carta we sponsor agus Derridenta. It's on long holy cards. She knows the tower dear fad Niall McCann. But is here Bulchinish on Federle. Ni Murray Chatarashnish the score in Chahanish. Agus should ear at her goal and is in cancer Bulton. No, she ear in the Friedrich Tiernan Murphy or Haven Love with Jesha. It's more than throwing not there and count son of her and dress number. Sorry, Iraq to be on Tasha on Jacker and straight the Revola, harder goal and Martin. Throw Ella, yeah. Martin Hain, Nilen score, Amshiha Ege. Agus to my King Tigora, Nave Murray, a soul Murphy, Agus O'Callaghan, Gamshu scoring over Kujisha, Nilenrod, Amshiha Carterdiv. Martin, Ron Omega Lena Martin, Gun Gno Am Fanton Chobedrig, my Ron Omega Am Kuchev Gortehe. Chuck Traston, Brian O'Grady, Oberwahig and Lacholir, Yeshuzi Butcher, Chahaguji, Michael O'Grady. He's a Mullane, Roy Latter, the Butcher, hauling in Michael O'Grady, the Butcher, Harry Traston. And Derek Young, Michael O'Grady. Gacholín scoráilte ag siúd agus gacholín eile scoráilte ag Dylan O'Shea sinné ríise. Tá ban sé cecho green is tá Firdar Parke, Ceracholín aim sé an Mertacha. A héna 3 fight ag on Sheehan land to see. She need the score no go back to season sin go pat. She let turn she goes 2 titsy a piece of Belgian shot as set Neve Murrell Tamil nose O'Grady chapter reached. Tá Inil Mahig O'Grady past Jasta Stock and Costner Tatamach and Long Holy while begging though Tatamach which has a chance. O'Grady though can Kane reach agus Esham took on Talon agus Puxir Escomava has Saulu Chohi Dylan O'Shea. A reached past live and we hin Nakrev on a creen or fad. Agus Javi and the Alava a grim Cart Galore ag Nathan Gibson and Shin or Michael O'Grady. Okay, go north Raitor Lumps of Pat Vagul and Wagamer Pat Moore Raitor Bro ag Durcha Ní fell on love her and dream her noi Mahongan to sunk Douglas and love. Has better been a hard in a ruddy and a different. I was talking on Dakar love her or Green Imrora gone on Curlish. So the Dylan O'Shea and O'Shea hard trust on.
Tríú Coolin Egerson. Tríú Coolin ag Dylan O'Shea, Anna Crean, Óna Fuchan a Sarah, Goody Shaw, agus muid a dridum, le Laham and Sean, Nilach, Lanomed Fantasy, so gan áum. No mai the one got am coach of Gorty. Mind you, Hilma Gamach Nis Moon Ashen. Ach, or you can all be nomad. I'm going to stop about Coalition Nimbers. Van Chella Fortunish, ik Paddy Maher. In Nerichin de Maher Feka, I'm going to show the number came in the token Chinege. Agus bhí deis again sin chun pas live a hort chuig óin sí in a bhí agrich Jackson's boss os a chordamach. Nish an féidir an níomh muir scóra amsú idir seo agus le hama hiúrach began in misní róhann seo hin san darile. Tá sé testal bhtha mar tá siad 8 gólín chun deire mar ag an sin sin. Agus tá muid an am chúteamh gortaithe. An can sin búlteisteach. Can chutar tuis méle chúlin mar tarrant an sin nach Níl Fanta an sin chun í álach Kevin Bonner. Bonner teach amach an sin agus immert deas an sin an pass. Garteach G O'Grady reached. O'Grady blocked a her board sin ag sé Shannon. Ní O'Grady tá nach Paul O'Heaney teach a reach chun can sin a right. Sean Jessinis ag Paddy Maher an Cancinis deach. Tá contourt fós an. Tá si fáte ag Brian Tobin, tá Tobin is Gareth Strachan is Chanter Coley. Tobin agus Tobin a sláús gach. Agus Pat Bezer fiú agus gan muid Lahama fós go binne tríocha chlufa. Tan Barnett tar éis méadú go mór le cúpla nóna an os. Is mar rud ag a réirí le ón baiste an seans eile a bhí chuig nó méadú. Sin an seans hanig sé de seachar an bunlín an sin Ryan Tobin agus ní raibach rud amháin in ceann agus éirí leis sé sin dhéanamh art scór ag ón cinúnach bíach rih Rahama. Agus tá fad Lahama séitse an chop ag an réitir Gavin Quilty agus tá gá chúl agus trí chúlín scóirilta agus ceir chúlín go devan scóirilta ag ón baiste le cúpla nóméid an os an seo agus fágan sin go bhfuil well leithlábhach go bhar chun Paddy Buggy fi láthair íotan an sin ins na gansaithe dubha tíma gceist an sin donaí mór a bheith treis an tachtaníir a dhéana bhí an bearna leidir go bó cearáid go dtí ceair trí a cho hinine le an dó ceair sin scóirilta as mar sin ag Lahama an seo tá well tá bearna mór idir na fórne tá ón baiste Pobblscoil ón baiste as an ospidéal límnach dó hocht agus ag níomh mura as béal ferriste 93 ba muidir ais leis an dara le treis tamil gar.
We're get fáilte rash, go dtí Cliff Canish Paddy Buggy and Stad Semple. An úlas éile agus scoil pobl scoil ón baiste as an ospedéile limnach. Go mór chun tosa an seo dóthachta am siúd íotsins na ganzathe dubha agus insna ganzathe glasa scoil néomh mura as ben ferrichte dóthachta náide trí sin an scór. Unsaí lu an sin ag leadbheil ferristeach numarcha céimena glacha agus is pogsír amach a bheits an agus pet cai siúd cúpla scór áil go beó má tá aon chance chun bheith hacha an seo. Se agus tuigeann siad é sin chumá le gachtain eile seo mar dar a bhíidir a déanamh gach iirecht an sin chun únsaí a chur le chéile ach má léon Dairí glá puchs ar a thuirta do leid limní an sin. Réchan bula sír seo bhula Dylan O'Shea. Brad mar sin is beidir go an chuí cáir leis sin an bhfuil sír. Bhí sé taobhír gá lína seaca cuaig chéin. Hardcore ní len feib leis a bhar seo nuair nach bhfuil sé cóngracht an chóil bhí sé an chrín cé gur ceann fad a bhí ann. Hart an níos mána breis 8 slat an chólann san nach fás bhí sé an chrín go deo chólín tábhachtach. Sin measú beidir go bhfuil pí beg gaithe a séide ó híomna lábh deis an seo. Agus rísna ag séit an seohanis agus Pogsír isteach bheits an ag lead bhfuil ferrist ná bhfuil tá néadach séite ag gavan cuiltaí an seo. Bhfuil far a feibla clogad bina bhí an. Na bailach cinnte chu tátáirlú. Bhí lábh món sin bheith Colin McLaren. Bhí gan dát rug sé gréimar an clogad a rís. Go technúil, má dhéanann tú rugann tú gréimar ar chlogad is carta dearg atá. Carta dearg de gan an ar dhéanann tú mar. Ná bheith sé díon an seothachas faoin réiteúir agus faoin muir atá sin is se teach treiste chun leirta Colin McLaren. Ná an rud a gceist an seo rialacha sa gaibhlinn le trúa. Se go dó se. No, tá sé leabhart leis agus gná má thugann réitear léocht ní hispáin se carta dearg. Ní dálan go darlach aon rud. Ball back along, so organised. No, ní len carta spáinte teaga, so máil beidir go trúige. Mar dáach rud a go siad córan patche tuach sé bheith níos smúd. Gan dát thug sé Tharbh an dótá. So, ceann an rucanna eile áil an seo sin le caint le í réitear an nóla don na huisin. Far tá brasásta, coolla agus a triste spántas chúla. Seachtanas an láiné, Cliff Canish na glob. Nis seo seansan is an seo i Darren Grego. Seo dan tosach is ferrta acu go leor céimena tóca aigeach tiitina slita go tála agus bertsan sin á snapáil. San cantina tiitina méile chúlach tá sí hídna lábh clé. Centa búteach Oran O'Callaghan. Sé mór an trúin nar thug sé pas live amach an sin. Chuig CJ McKenna bhí an sin ibre a hoc bhí sé ina éanaar agus bhí raon spáis timpplair agus gach seans go meach deis níos fearige chun cholín na hógáil an bóta sannach sin deis eile chorthamú chu siúd. Cholín déag is na fórne. Seanis ag CJ McKenna á búlaisteachnis machartíomh tá siad fósa gur an slite chur machartíomh. Is the Tiernan Murphy of the catcher butchit. Oh, bhíon dearg bhí áir Tiernan Murphy. Hína gur sí go maithaach an sin chas sí began ín begus sin cinine tá gur mó go bheith. Se fuair sé slitar deas tras na park an sin agus sin ceanna haithní an go mór le tosa a bhína gimmar sa chúine agus dúmpaigh sé go deas agus bhil sé slitar go deas ach ní ra sé crín go leir ceannig séach heamh na laibh déise faoiar. Brian Heavy teacht tíh na park cícarteach an céine gur seilbháil Ryan Tobin a fear dam sin cool an sin darnach. Tobin ná bula áir dach sin bhfuil an cantar híomh lábh deise tá. Shaking Curramú ag Pobl Scoilón Bastin seo. Ach tá Forest Bar Harbh Slachtarach an seo. Dóní sin cúideag a na díoch trí cín. Sin Ryan Tobin a fór an cúl anna chinúnach an cúl anhain sin díoch rih le hama. Gus mas ruidir gur rih éon dát gur a bearne ag a forbart idir na fórne bhfuil chuir sé deire leis an dósan mar a dúirtú cear a chúl idir na fórne níos. Ón tríhanna agus níl taman cór leiise tá cór le ón ar cór tá le cór glogad. Hebí cartá an tá stoppa bheith cór leis nimmerton seo. Se feib fós a gael leis an glogad san. Bhína teachtasteach an seo ar nói ag i ceathrach log mar for Cliff Canish an chróca choláiste chiaran as Kilchonne. Gimmar tanna na hanscoil Wira as an Temple Mór.
Will she do credit go will Kalashti Kirani Giri and Caro Crave a Hurle the Kele in Igi Hale in Yob do Fen Hagason and though Heddel is fihe of walking. Ach, bud nach an riomh go hána céir cín ní chéile. Agus an méid an bóte agus rinne neh go láiste lánáine sin siúr sa carachdaí agus sin bháin fa Kilchonne. Is cum céimiid na bóte go bíte gur tilbhógan. Lovely down. Titsin híos agus an chilh. Fáte ras an sin ag fel denta an Thompson ón síhan agus bhail chunne se rádaí. Se agus chur sé síos a ceannar énos sin an rud a haspána brétóir dó. Dominic McKenhill can sin brúisteach a níl sin an éidir don chun cíine a lína lán chúl. Ach bhail chalúta dermra sin den botón gent an teach í fáte ag an lán tosach agus í fáte trí Tiernan Murphy a fechar sin sluch ar a buinte agus é thucadeach réitor tarnis na himar a sír agus is puxíirsteach a bheith sacha. Mas rud ag éirí le Tiernan Murphy níos má an slitaráil ní leon dáta go bhfuil sé dain séireach anna hapigar na cosan sin fechar seo éirí leis an slitar áú go háin bhí smachta sé an slitar. Trúr timpplair. Aithníonn siad go bad an fear contúirta. Ní leon dát faoi sin. Agus cá sé an bula sír se bhla agus muir rális go gaise í thuirtaráis mar nach féidir an slitar bhla leiste an lína fiche méidir. Cúigur stithir a gúil. Agus ba sé sásta le cúlaín cheapain. Ó bhla se éis leis just a gúil. Bog níor sin súla. Ní hen count is fear a bhil sé ríomh chuine agus beidir gur sin a choirigh leis an íireach níos mána aonrod. Ach tan fí cúil a teastáil go dóite úth agus tá sé feite chuin is agus níl sé agus fair play a Tiernan Murphy. Ní dóile gur bhil sé go maithar choirbí hé. Sílim go ráir go neir sé prastar sin áardú. Seo ríiste. Kevin. Beidir gur chuir sé topspin ar ach ar énos. Dilmo sé bacóiseach tá de chattarráis is Michael O'Grady chattarráis bhfuil freigra ag O'Grady níl tá sí gur ar híomh an ábh clé aige. Well. Tháinig sé sin in níor dó ar nimrá parca rugúilbára agus ar a tráchtar. Se go dát ní ravéine sú leis. Ach fair play dó d'éirigh leis cúla scóráil agus tá cuma bhaid níos fearr a chlár na scór dá bhar. As bhí me díochar tíírá gur drochbúile búlteige se Michael O'Grady rí an fi a skille go O'Grady an sin agus an passbúlteir staige. Ach féidir leile chatán thosaach síhan a chattaríiste Ellen Géirigh síhan a tuairt faoin scór ach síhan ar réomh na lábh deise féidir gur an nummarcha amman sinige. Sa bhfuil go maithe ceart go leir ach bhí sé i gcónaí ag dul ar théamh na live edition sin agus nuair a bhris isteach chuig seán cúil a ríis. Agus d'éirigh sé go má go leir beidir d'ardaigh sé má go leir ach níor bhfuil sé go hanmhaithir a chuirbh. Bhúil tá má go leir le go Gréitrigh sé sa líontáin agus sin bun agus bar a scéal. Tá bhír den lína is na rud táchtaí na seachsa. Bhil tugann sé túr beg dóchas óbach fós tá slíomh idir iad agus chun Paddy Buggy hapan. Né gúlaíon idir mór mé fórne. Ó hííonn sin an bula go háling isteach lár. Bus sian is agus bhil hí go general fel an sinach tá nimir se leanach rá agus a Ryan Tobin. Ryan Tobin fós a rúthir sin tá se faoi bhrúin sin ag McInhill a bóla se sií. Siúr go dtí síhan a rí síhan an passisteach agus pí de mar an teo agus tífion sin agus seo an lasach lár Paddy Maher agus an chéad áfracha go dit ará Paddy Maher agus tá scór an sithe captain na fórne. Tá captain na fórne agus annach chuid pí imrethe sin ó trór nó cethir agus ríis an pas deannach ó tífion sin amach chuig go Paddy Maher agus captain na fórne tar éis a chéad scóráil an sinneomh. Agus Kellíonn se tríon den gúil sin. Mach búltin titin si híos an sin agus bhil sunk tuigh tífi. Te ráhan sin is ó go tífi bífís atá sin agus run sean jobbach tá seile fáteach go ríise tá siad go nonsaí. Cante búteach a garú trasna an sin. Dominic McKenhill. Tá teis cúdrág an slitarach agus animir sin Dominic ach Michael ní Michael Grady bhí annach Tá ledan a bhí an can cumra an tílín i méthar an tílín a puch leis bheits an. Buchalí bhil feriste. Tá sé bh brandar chlifa canis Paddy Buggy. Bill an seo ar lína ar TG Car Stad IE. Rais go dtíon cúlbáire. Híl me go se fanna le órán a bhíon an sin pat ar bhla seamacha Philip Kennedy.
Ordin sin ag CJ McKenna adult Sheeranish agus for the Sheenan gear and pass a Curristacha reached. That's what she fought to join us Paddy Doyle. Doyle ordered fucking church litter knees more through it. But she geared up to North and more on Sporshan, Bullinchan Canchan Trasna. As he fought it again Lawn Tussach or Callahan. Callahan in Mishtachanish, so she Chasser Imel Carnoiger. Gate Lavish a more the house of Lord, the Irish more in action. Canchan in me hurriedly in the puck last of us on. And Cossentori, Limni Gama, Cossentori on Vash the Hasten Chin. Agus Tigan Sheed and roll the Tag Hogamai, Agus Tagan Sheed is Jack Gohan, Happy Garain, Tossi, in Shelaber and Slitter and Chin, Agus Rinishid generations in. Shin chant out on Canchan, but to go fear rolling and Chin, Jared Smith. Coolin Bra scorer to Egerson. Drag it out, Count Simply Galore, Hawks it and Puck Slasser, Gadira, Quigger, Jared Smith, Agus Kursha Dira, Current Drasnane. Coolin Just Topic Simply and Shin. By what is mood in the test? Ta what is more Shin Art Credont, though, can accounts on the score out. Sheen in the gear of Shalva all, Nietzsche Fortune Sheenan. Sean Tiffy to Guyland, there's a Rook Elagan, Kay Hooks Mass and Ruction. She Glantamach and Chin again on O'Brien. O'Brien is Stachanish, goes O'Callaghan the gear of Shalva all, Cossin towards into. There's an Antoka Le Cossentori on Bashta and Cho O'Hoos. Shin Mark Quinlan attacked the Mach about the son of the door, Hewson. Snap, it's a good fear alling and Chin. Sean Wilson Robertson. There's actually Glantamach Roada, Agus she fought in Trohanish, Dylan O'Shea, scoring on Emirates, Head can on Emirates, Dylan O'Shea, Koyu can Fad. Shan Koiga Coundo showed and Kerakinella on the puck in the Sarah. Achanish Shacht Colleen score I'll take Furlar Park on Bash the Hiss and Shin and Colleen Shinerish on a creen. One of the attacked the Shaker and Bark and she never a hook there Shin. Quail and Crossing Takashach, I was a fog on the parket, or on O'Callaghan, Nish. And fair the more real Taka or Malach. Toshina or on O'Callaghan and fog on the parket. Quail crossing Takashach and Odds and Puction. So she fought at Reishanish, it was Darren Grego Reish. Nimmert Godot, Kevin Bonner. Some Richard Tacht Trust and the routines now hand at Fishin. Yakubish more on us Balach and Chimpat. Derek Lish Chagwala Yen of Lishan Schlitter and Shin Renos. August Captain Red or better go Rev Rodeg and Squeal to no Dain Sherach of Wintleshach. Derek Lish and Schlitter of Winter. Grego Gama, Grego to Hurling Ganzi. Richard Gama, fair plug Gavin Quill TV Shakar, Takam Policy or Bulta, Bulta Hurling Chinnick, Chairman Murphy. Near Raven, Rodney Cartlesh and Tackler Corbe, Shin and Field Den to give division. Tierna Murphy to Resh Colinella, a score Aldo, a Hena Cahar and Egado, and Yuk. Degoli in the Forn. He must go Hena Coo give the Aka, and shot. Hena Coo, yeah, Hena Coo, be careful of the Hockey, yeah, Hena Coo. James Nasta and Chinarish, like Cossentori, on Bashtags and Cancer Butcher, Kevin Bonner. Shella Fortiga Mahanchin, Ono Mahani, Mahani Casamacha, Illini's Farah Crohudo Hain, or she butcher all the on the Mahani by Dima or Lishin, via number crew Dentage, Achniro and Kriok Cart. The Rinishagamama, Dortwood, Derek Lesh Breher and Schlitter, Derek Lesh Elo and Akela Horik, because Full Shigamaha, Clownic, have the live edition. So though Henry Lahena Cooig, Egan taught Neve Murray Sir Guyvin to Chach, Egan. Gary Shelva Olich and Lon Coley and McCann. It was Edon O'Brien, Gentagamahaga, Makaji Shea. Shannon is Stach. I was in Farah Honica Stach, Kylon crossing the Jinach Tippner Kylon, he is Machto, but Puxlessa was on the own Bashtit. Talkie said Tamalina, better Socros Jackson Immert, and a kid Tagwala oil. Moroccan Jiver Glog, Labaloch, Bonat Sifrids, and Daralahan Shahog is well, Fosta, Nigolin after, though Henry Lahena Cooig. And she bulls a transfer. Stavetoch, Neve Murray scoring a go Elal. Well, Hurchapag in Brew, lads, on Ospedale.
agus puck slasa Veslan Chin. Agus feice man teochanis go an lán chola, Niall McCann go sin buchas suas na parke. Stochan ar tatú glyfa canis patch ar tatú go mórchan deir tá se go mágad dulsa chance. Se agad ábhfuil sin éidirach sin chuirsid canar fibs fao brú an bóta sun agus thug sé kicked an slitar thu sé harim. Puck slasa ála an dul trastan na parke. Snap patch an chop. Ag Murphy cat a hart, catch me cumber game in an counter Bulldog Murphy agus bheorach sé an stíl tagit to Brian Carroll. Se agad á tá sé annach só leis gan dát. A thug sé annach chud chus céimena bhí an réitor anna charthanna leisin an bóta sun thug sé chuidhah chus céimena ach tá an stíl céinige an ceartagad agus cólín áilinn feitiige ag siúd. Tá sé leide go hocht agus lena gartort gób. Níl si de gaiirí a gaibh din fach se anéisca acu an tuála mar deir si de chahabh an Joe níl se sin dent acu. Agus an puckmach genta agus an chelh fáte ag Ryan Tobin. Gúil an fáte ag Ryan Tobin ach dírin na gúil an sinna tá sí búlte ord can contrach dit cóilbar anna mar an sinnig a gúilbáre. Rinne se thbáir sin Brian Heavy a Philip Kennedy mar leisceil Philip Kennedy bhí. Se agad át. Tá sé go láidir an sun agus cumáid se thuúlar an slitar agus bhí jabháin le déanamh aige. Ní cin sin Paddy Buggy crochas in éir tá an tosaigh gála teachtarteach ní sé éasca. Níl go háir go má. Háir hin nuair a bhíon tosaí ag teachtarteach teachta a rá go láidir ach deirí leis brethir agus cumáid sé gréimar. Agus bhfuil una dí eile teachtarteach an tráis tá. Una dí tuchas teachanis is bhar tríide go teach an barc sin tá ledan na baint teach an barc is teachtarteach an áitiúd Bradley McNamara. Puck sír mach búltenis ag Kennedy mach dro lár na parke can si bris síos agus an sele fáte go ríist. Pas teasí sin chuteach drosteach dro Murphy ríist. Murphy a fágan leis a animmar go go búl ag an lán cholaí an sin. Conor Phipps bhí an Thompson as imle ach mar éanad tá cosantóirí ón baiste an éifirta. Tá an éifirta go Joe agus tá sí tar éis dul í bhaim go mór ar an murtaghine is féidir rá an seo mar tara. Bhí sé Shannon bhí sé muoinear can scupaí an sin bhúla trastra go dtí Dominic McInhill ach tá sé tuairt faoi ríist. Tá sé sin búlte go háling ige bhfuil si beagna in hibn lábh clé. Bhil bhí immerse a garnog bheith, so dána cin slitar isteach, mar sin puck sír amach a bheith an. Bhí ceanálinn a bhí an bhúil se go hálinn ag ceart go leir. Tá meach sí pasbeag bíideach ar hibn lábh deisir chant go meach sí iní thar trast an is beidir go gcóireach an scór. Reach mo puck sír amach an ag Brian Heavy. Tíf an parke. Buiste siús an sin agus immar twahan sin ag Óna Mahoney. Óna Mahoney a bólisteachchanis go dtíon lán a gón síhan thug síhan a hen cúpla céim agus bhí se lethóáilte sin agus immar twaigh na Kennedy sin chun an hóáil aanamhar. Búta trastanis go dtí Sean Wilson a glanamach na parke. Tiernan Murphy fáte Murphy ar dar íirecht. Tá scíla go bhar san í len dót faoi Pat Hurling is teach sin. Anis seo den chancenis ag Gerald Smith cólín amháin fáte go hanahéin. Chuine se slitar tamlíonn tá se blocáilte puck seaca cúig a bheits an sin. Yes, puck seaca cúig. Ach nach deas mar bhíon pass lába. Gan dót go hálinn ar fad Bebrálinn an ceann son éáil a ríis an sin. Tiernan Murphy an sin Derek leis an slitar a smachtú go handtapig agus sin thug sé pass live a glóite trasna chuig a Gerald Smith an sin fechars ar seo ríis agus an pass live go hálinn agus Crean agus Bert Imróir Crean fáca ar lár ag Bastion. Fáca ar lár. Nis. Man just seo thar a trastan bei se leide go seacht. Si de Jenna. Gachbert ceart ar bhealach bhfuil si de fannach leis agus an canse búte sé Shannon bei dí mar sé le sin ceapan á dó níomh a cad a thárlach. A chu teachtamachchas sin Brian O'Grady. Plantamach ag Brian ar lár na parke brisú síos a ríisinis. Agus an fearr tá takeas teach an teochanis Bradley McNamara. Níl an sile fáte Bradley. Agus sé fáte sé Shannon bhúil sé an cantin lena gan fiú Brano. Tuite me seach a méile húil tá sí brisú síos a céomh an brise. Tá an brise sin fáte ag Kevin Bonner. Bonner a bhla machanis agus tradé ó híine inis can mór fad ag ó híine. Brisú síos an sin ag Ryan Tobin dó hen.
a trachtraster to Michael O'Grady will chanter cooling a gloat ag O'Grady. Go down to O'Grady to rest chest pantas all vor a hort and Sean you've doing come on quid what there's a lawn the lads limni fecher shop risha she's go hall and quigge English smack to go gloit to the lava one and go man agus kadesh in mar creach cooling inspired the shin three count ta scoral to ga count seked shin and kid count ta scoral again just darla Forest Bar double to Marshin egg on Boston Shaw agus well mar Joshua Giminic Pat Finn Omant is Farish and Omant is simply Pucastos Lawn Lows agus zero hard trust Joe Hurling again character for it so will Zerla Milne a Vochen Neve Murray and Shaw Jetachave Paula on O'Grady Reach agus Tashi Fotch O'Grady Reach is current either nonce can't you butcher stach Cossentwa Genta and Thompson he could trust to Gudi McKenhill Kenhill chach trust in the park trusted or Tierna Murphy agus Shannon Girl fell Genter McKenhill Trish to the wall agus ta Gavin Quilty ta Jenna job mahan shot ta Conal Sul year of course Connection fell Tristan Imror and Schlitter Wall agus by Carterbury and Joy going Sheehan Carterbury Brunta on Sheehan and Shin we're also Hannick Jack Began Indiana Redder agus Neil Len Rodell in the count again red or Carterbury Brunter Sherry she Fecher Sheehan and Shin Lesson Glogger Bui and Shin agus no Revol McKenhill and Schlitter Hannick Jacker Rish near have more on Malish on Kaimshire me Hlachter Veneral Rish on Tierna more finished bullets here Brian Shishin Gama agus a Brian shot on Hustle Brian Carlin Ta Neil end out free agus and steel Cannon Kenny get Cartgalor Ma Vinchachama is Brian Carroll Merolith by Shagama. Hug Brian Anna Hervisher Fad Ivali Casolina Aher Gawara Deer. Quibbling man Heador Honey me Brian Richter me Tasha Tasha's a Williga Marvisha and Steel Rahed zero Marvi Pat again. The Brian and Lad Ogner for Pat Bosco Trigo to her no it. One once Russia Nimmerton Talk, Cliff Canish, Paddy Buggy and Shaw. Shella Fotic Aidan O'Brien in some Aidan the A on the horse Modern. And to both Calhan Giri Russia. She the Chachta Rish Tacha on Hudson Stentagus Gentagamahan as by Mark Quinlan and Thompson Nichi Glantamach Fosach How are there in the Sharish because I'm catching Butchamach Dylan O'Shea and Farlar Porka Tarowi Gerclaim Mahasti my Tasha Fosa go read and shot Tasha got another Kasha Kanchan Wula the Homan Tashi Butcher the Homan and get near she Butcher Sak Lodger is Bader Grosha de Hart Egg Dylan O'Shea Kanchan Wula in his Tapula Noshin and Lyra's Glantamach and Shahara Tavelina. Veder grab bulle hole in a throw and about the suggers Fisher can score inspired Ni Feder Milan or Philip Kennedy in you. Ni Feder You're a chance to get a Carter in a cool. Yes, you go either and son agus Camacho Holer Gackrod. Cool by the map. It's much a kind of Hursi on an enter nach through which he didn't sheer Martha. Oh, it's more than through it. Masita go will these small lads Casola credits the lads at a gamer Hasten phone and shine you back to the Chakler Ash Sarafada captain. Well that has Soul Gadorach and Catcher Butcher Shay Shannon. Rian and Lunras and Soul Chen, Sashi Fox and Tronish. Paddy Doyle got a roher Tronish, Fact Perch Trasser, Toshi Foti Doyle, and Rory Doyle in it. Achtold and Pass Lava Trasser, Chanter Cole. Oh, and Hudson Center. Hudson Shilgaman, Long Coley, Honic Trasser, Chen, Zara Toshi, Scopamach, or Barichin, a Kieran O'Donnell. Then I'm going to lay her Humsa on shot. Skull on Boston shot. Shane Omid the Martian Fanta, Tashi the Chachtarish, Tashi the Fanaclay, Shay Shannon Nish, a rail to Lord Parker, Shay Shannon a Bulla Ord, Shay Shannon a Bulla, will she me her Trasnon on May, yeah, Hawkeye. Pawnolo Donagon, you rate her, Tasha play the Hawkeye and Shaw Hoggers by Hawkeye guest, and Shaw, you're tour we can wear. Nirev, kind of fear in a cap of finger, I've seen my hair 4 eel or yes. Chance go back and let in Hawkeye. So Hawkeye on the back. Better not make sure I go over he grow Hawkeye well Neil Chavine the Chagas wouldn't score Cadaha Tan score Cadaha Tasha Cadaha so Leida Harish go Shacht Shay Shannon a scorer
ceann bháin sa chéad le, ceann eile sin sa dara le. Ibar a féhin sin ag teachtas an sin John O'Donnell sin. Scirt a fog on the Palace Green. On Owen Sheehan at a fog on the parket. So well, a chuid gente Owen Sheehan hen at 3. More made it. Shagado score ma fight to get. Michael O'Grady reached a goal. Ruhur's on Ruhur O'Grady. Garen Chagrimer go on and catch and Bulter. Da come on, he Bulter hidden a lot of clay. Agus a dig in her father to Cormo Conish. Kuikin to get left. Kuikin Cormo Cock the shore and not Sudan lap. No, Nero Engo le Sul Tawick and Chen. Agus a scortion. Egg Shannon Cadde do Yog hen a hocht. Bulter me hard table and Chen being tangled into being tangled row. Lauder. A cafe made art credit want to hurt the lads never Victor Tashi the Cleelish and Erickton and Tom Galer. Nilak Shakuli in the Forna. Capra in the Hammer, Stresh diving Kate score all Sadarna Lab. They're Kerahul after I go. The Hurling there got to get Hampton V. Kerahul Marderto. Nish. Paulo Haney. Farah Hussagalauder. Nero A focht Halauder is V in Yushin. Can't you bull to Trasta? Is in Shelava or do the double to Chen. Trasta, I was Jeshinish, Colin McLaren, Evola, Colin McLaren, Robert to go on a Mahoney. On a Mahoney, I was past Chase, Ishil Butcher Tachachton, Cantron Bootsin, Mark Quinlan. Quinlan was in Canton, Aidan O'Brien and Ish was Can more Hunter to Christine Verkasat, and we Toshi Footse, Egg Murphy Reach. Murphy, pass all against Egg Murphy Reach, Douglas, if he's a turning his sheer, Shnan Dara pass love, Glick a hook shot pass. Dear Casolish and Counter hook shape, then no made Rivish in the machine. Agus Vishal later and fair play the Paula Haney Vishal later get Fecher Sharish. And it's just Jack Cricket. Agus David Glacier smack to on top of her father because Reach don't pick Shaka Jazz. Agus Fecher and pass live, we stick free in the live, Agus Vishal later Rodoris on Sunday. Paul Haney knew Mark Quinlan. Neil Murphy Bullinger Isha can't talk well. Peter Bursha, cool one, the Druckan, Akniro Ganella, Alex and Cantron, Scoop Mach. As the Macha draw Lorna Parker to Berta Fanat and Chin, as Nave Murray, then give us an Lachuli Lower. Nathan Gibson is Bull and Chesson and Cantron is Stach. Well, Launa, Jared Smith and Chin. As he fought your Ashton Sean, Jessica Dylan O'Shea. Dylan O'Shea caught the heart and he's thought, August Spoth against Chin, Mahaswan and Cantron Bullet. As the Brandon Shas Rose, the second check cannot, which I can't in Cantron Bullet, Chancha Shasta Gownell. On Cantron late, and Lon Hooley, Ma Talk, Golan Tuck and Chin and Am Carty, Bradley McNamara. Mara Trajach pucks here Machavesan, Agus a camera pat. You know, wouldn't have been with the Cavan out of rate free. Tajava much into Gavin Quilty Tasha command Solana Gear, of course, he Agus Tad Grain Jess tuck to get Gockrod. Tamadina Magaveka much needs Miniki, happen. Agus a Gantanus rates are even her Valach. Tata Machanchin. Nathan Gibson reached. Ruhur Jessica is a cancer bull to the Hamon. He booked a Trasta. CJ McKenna, Agira Shelva all, which he fought CJ Neil. While Paddy Maher, Paddy Maher took on Talo, Nacha O'Grady, Chach to reached. It's a Kenneth Fanta Hono made the Chog, Shakul in the foreign at Murray, a trades good zero and Chaw. Art Credo and Tiltaka. Dominic McKenna, the Chog, Trasta in the park, Trasta draw Murphy Reach, Tasha Shogama. She fought again, she's can't pass all in Butcher Trasta's spots again, Chin. Sean Transon issue, Darren Grego. Fought Grego, Tasha Turning his sheer, Agus out, will tell Lava Mohiga, Mar, Agus reached. The Quilty starts to squeal it, Ferris back Buntosh, De Niro, Octa Puck Sears. Rinish and Rod Stomanson, Agus Fee and Cossentor, Liger Galore can stop a correlation and land Coolish, Dick and Shin Connor Phipps. Agus Hickshe and Contort. Agus and Shin Hanig, Mark Quinlan is Jack. Agus in Riven Contort Town, Ganai Lesh and Tussie, British Jack Harrista. So, Jessica Banish, Cardiana Shet, Shamaga Tort for whole pass, Will. Neil Dara Rowe get better, you know, Master Day. He died when they had more on deflected the horsey. Carter Boy's point to go fit the job. Well, I'm not sure she's Stach. Agus that, well, V Shansacha, Tashanish Mohar, Bashawadnis Jakra again. Vishahena Gira, Illini's Farrow, though, and Marian again, Tossis Toma. Tiernan Murphy Martian. Which Ishal, Agus, what Hushi Hargan won. Tashi Fotarashiga, Bandara Shansiga. Agus and Tom Chamash are soft to the cool. Oh, Drochan, Tiernan Murphy or Derry.
Tuige min isgur bheith sin an stíl atá gecht. Cuireann sé topspin ar an bhuile sin an fág an neachig an céad ceann isteach fechar seo, bhúil sé an talamh os cór na chos an tóirí arís. Talamh an ógur Brian O'Grady. Se, gan dá, dar hagann sé isteach mar sin, tá sé an deachar stop a chur leis mar preban sé go an tapig den dromcla. Gánaid. Immer for Gánaid an coach of Gorty and Chop with the Keeling School. Gánaid is just second. Idir Pobble Skull on Bashta agus Corn Paddy Buggy. Fuckamach Pools agus í fáte sin Kevin Bonner. Bonner a bhúla isteach sa láir. Ryan Tobin ish, Ryan a Casa Hart. Ryan a bhúla sin, tá sé torfrí scór. Coolin Alling ag Ryan Tobin. Coolin Allen treis do cool Allen a scór al díra cribla haman ish tá sé treis Coolin Allen a scór al díra cribla deire na seasca námad an son. Ibre fethe trí imime histeach an sin. Oran McKenna. The Chalastin na bhuide. Agus takmach Paddy Doyle tá bantamach. Paddy Doyle. Ibre seachtiag treis dal siasar an bunlí an tebli in a freshen. Mana Smith a propáil. So stocha me sin an rágur mar siad glyfa canis na héir. Agus in a gar tuairt Seachas treip se begad a géile nor hang siad reis agus í cehar trí. Bhí idir sa dar a háit an seo. Paddy Mahernish, captain of Forna, which Ishalige. Coimbra Tias and Chohanish, because in chance and Ishik Tifi, or Corarai, Gudi, O'Shea, Gertrude, score on Towers into Kennedy. On Towers, Kajo, Shutchel, Auxiliary, Kennedy Ray, Chinchi Hurritrust on Ryan Tobin, and Damsha Erdera. Henadon is Coral Tech Tobin, will be Deshako, be dinner LSR, Stegas Cora Colinson. Fecinn sibh an tosaí eile is tegann sin a bhí séir os cór an Garnogan sin a chug sé féin faoin scór. Seachtaí an éige cethir an sin, ibre seachtaí go dul isteach Mana Smith a dul isteach an éige Sean Wilson. Cehar hen a hoch mar sin agus the secondary dernach go clifa canis Paddy Buggy na blian a ráhfuil is a seachtaí an seochaid Semple. Pobble Skull on Bashta on Ospedale o Leimnachs na Ganza Dubba. Agus is acha a bheits an bua in an áon shots na Ganza glasa. Skull na mráthir Christine Eve Murray as bed ferrichte. Dan siad is a gaibhinn a hús go deir agus tá mullet dul dó siúdach leisin tá nádó Gearnach Séitse a Gavin Quilty agus tá an cahú críomh na héireann buitse ag Pobble Skull ón Bashta in Líana. Mar bhí mar rá, Róchan Camógi buitse a Camógiacht a buitse acha úsiad Pelnaman inné tá ómáins buitse acha agus tá furin hóisiir pelle fós fanta acha agus is Blian wa have an the ain skull pat of an gone her father agus brother ta anna holds of fo na Goreri Glodol chopad le canish and Dean Ryan agus sinne an comorta shosher a I go igen amon agus tan kaidan an ard so comorta sin agus Larry and check choláid ar is atá siad san amán hartar na paróistí go léir atá ag chur leide seachadaí an scoil san sin san osbide. Tá go deimhin is dúd a ceile agus é dímá an an seo go leid bheith ferriste mar bhí mar níos lúthú 6 bliain a go hús a goige alles níor chailtí den chlufa riomh ón géal bhíon ará go dtí an mbliana ach inneo bhil beidir go rá Pobble Skull ón Bashta beganín róláidir dómh. 3 húil a chonig muid an seo pat an glyfa agus a gácean fáitse ag lads an Ospedale in san géad le. Well, níl éon rud caiilte glads bell first in jobh a clifa maníocht a caiimse a rá go rós antócha leis an slíon ar clíisiad leis an iireach sin áin sí hin istigan sin an lán tosaí. An príomh scór a lé héna 3 agus 3. Héna 2 ag Ryan Tobin. Agus sin an scór dearnach an seo bhí 2 cardug ag ón Bashta agus héna 8 ag Neve Murray. Go méid deis an pat na cúil seo ag caloríist agus siad in áí bhí caibhn spéisiú le an seo. Seohann chéad cúil an can a scóráil ón síhan. Hánig sé trasna go hálinn an sin agus fechar seo mar pas álinn an sin arís ag tífi chuig agus cad sin mar críochaíonnta ar fad agus déirigh le tífi sin an céad bhuiile an sin ó dean níthe acha ón am aithní trasna chuige tífi chuige síhan agus síhan is seach sa líon tain. Sin a díire a rí sé. Pas tóbiste, pasan a tóiste an tom go léir agus ní éonrad eile ach cúlar in sin ag ón síhan. sé ní raibh rud amháin ina ceann achan ceann sin a chur isteach na hangachaí. Chur se sin don géadúir solas an lei atra mar go siad chun cína héanú cúid le náide 3 agus an sin
Lanchi dor score go Honican Dara Cool and Ryan Tobin nor a 4% dash Rivla Hammond agus near Moran Spice again he's in chin of 4% slitter at a one lean and son agus Derry Grestol Hurling Kate Cossentor agus in chin near Vecrain Rudawan agus in Countess Fair I'll get her and goal bar agus Derry Greshinian because Han cool bar the Teresa has point go will check a hand and shine up mar knee hand job eska and slitter a core Harris or Corbe Kechomenik Dirter la Tossach Bull and Slitter Ishel to give a cool run the Toban is not the Nero and Hotas show on cool. Now Beidegrom would she free a har come on Dylan O'Shane by the Sleevey Dermot O'Sullivan father or Paul Flynn can Tan steel Sinnegate Mar Nilen me no Eller and Scale Kirsch Topspin the Heisake through Slitter just Lee Scorhanic and nose cut Hoppiction Borhorn Horse Ernesto by Mudray and shot Nishla Brunna or Hurling Paddy Buggy August and Gaydor tá Hurling Paddy Buggy Bulsa egg Skull as Limnach or Honig Stach and Cho in Sunna Rechoni Homansig Hobbit is 3 juggy Bulsa egg Skull Namra Christy Dun Garwan and Chin Gobbins Cardiff Bullish the Cross the Fubble Ross Gray Bulsa egg Colossta in the Crushings na Porsche in Malachashtel Robert is a Kuja is a Norha Bulsa egg Skull na Manistruch Dibrodarin agus an Ishtosh had Dolgo Limnach and Gaydor Pobble Skull on Bashta on Hospital a Limnach agus Rechoni all a chop Paddy Maher Captain of Hornet or Paddy Maher illa tan Captain or Hibrodarin in Leona Fachshan Bras to the Machanan Cornago or the Feckham Jerry O'Sullivan and Chin Cahir of Horn and the Moon agus Ní fúne atá sé pat leocht na himmarthe around ó dá méoch cé has amachtit. Semple de bhí cúigur nó séir bhína cosantóirí go léir go hanmha ar fad bhí daoine cosúla óin rain agus thosaigh siad go hanláidir ar fad. The Furlar Park Rish Anna Crean agus Cademar has pointed Hugo and Sheehan mar Hussey. Vi Shantifi go Hanna Ganoch, Hersheg le Quidbad the score na Hena Doig Ryan Tobin. Hena Doig Tobin agus Hena 3 Egon Sheehan Slushin. Law Machner and Sheehan Berts Do a Kuig Etra on Nimmert. Dermot ag Cahar Chlog by Cliffy Canish Horn Croke agan and Chop. Idru Colostra Huron as Kilchonne. Agus Manskull wurde as an Semple Moor. Och na 9 míle machen bohur vi tradara an bohur a gúras eilig an Semple Moor kan den bohurs masses it here. Ach tá Hurling Paddy Buggy, Brunton Chohanish, Foddy Maher, agus Fubble Skull on Boston. Beidir Nation má tá go focail rá ag gaptín ag an nómad. Nish, couple of focal and shot or Captain Walkoch. Fubble Skull on Bashta, Paddy Maher. Shador Pat walking a corn of run of Iro. It's costing Corruption at all. They call it job. Head can nod over, so then can if you go. Better nach na green graffadori reg than head count. Well, into Chanam nach mech Schlitter ha Shafi Ro, in the Cliffy Borona, so better a brother I had a shot Firo. Is there Torshan some third aspect the Rash Saxon Ardon Goslan Saval. Paddy Gordon Hurling. Cahru can mar dúirt me tá buite acha bhíon na Cahru Cravel éireann agus éocht go scoilir bich. Focail na ró ag Paddy, well ní len tá microphone a teacht.
As beidir go bhhacamuid ag sinna mar sin ná. Biggie Rashlin ag ceharachlog de Clifficanis churn an chrócaí ach an scór dernach an seo Clifficanis Paddy Buggy Pobl go an bast an ospedal limnach bucach an sin dó cehardeog níomh muras bel feriste héna hocht ag cehar bemuidirráis le churn an chrócaí.